Emo atu adishmaima ya mamu nyina ha. Sompa 93.1 FM so na masugu amutie ebraso. Ewia yensema yabo no se sompa ewia prem to brebre mu. Kase bo ene de ba beda mu no. Kase bo no de edi akotini bie ene se. Otufo se tua bebie o opem so wadnani kire mu America sabrei obefie. Na asante mantem hase ya yedaso eja no soame emara se bedwani Yura oseche mensabo se wobusa se ose kane mampani John Dramani Mahama ba wo ba no kan kabi ene opeso ode ba na yewura ya na sompafie na daje ni poso interchange ho asem so ame yabusa no na wato nanu mutio ye bekọ ahafo ano na ho ye begira mu ewo kunsu awira ho sem bi firi ho ba emunye de GPRTU for say shentiade amunche mu aduo no wode abiam so sa so ana opani bia ekuo bi ya wodon omunim de efa bambo ni mu nsensem omutese Ghana ba bi agina no enema munye nananu e wokanya se no woman me afekire nsa asemire no me nkrofo permit si wo munsi adan a woman ni allocation bia kase boy yebetie mu nkire mu pa ensem no ebi ka ho awia ni yasinkunwa yade ebesom saprem tobre kase ewo Sompa 93.1 FM ye live ewo Facebook na Facebook YouTube no so tem yadamase papa ene awie ba bia wo bia enwuma mu monten so efie mu ka mu ba bia edamo nyina mo ase awia yi nana kwabena kese ena afei wahini ni amakranche sofo mami premaini yemfra sia na fe yemfa kase bano emre adehie nyina na keka ko be na wachi mu ani ene wopem so na ese to ababie o otumfo nyame kase wode na ni kire mu e wo Memphis in May America memu Memphis kotoni ma busumi bia wo shefa emeni pefre chichi ni benye e ba be kire amane enam so me na santene enso kopie mu wa ne nyasam keto akora amane ni amane akodwagu ankasa ene otumfo birthday America wo mako kire paase asante fretete na yenya ne tie se ne yewura wode ewiemu hyen eba be pie mu ewo kumasi krotam asante mantem krotam kumasi mu na yesi epa wade so ebusa chechenti Libya boga ya bo ama akoko pie mu epesi ebusa ne se edu prey no enya ba beduru ana ase ne sen ho na wontwamfo ni bi nso emfa enkyere yen enti kumase ewiem hyen gina bia ena Libya boga ya bo ama akoko pie a ye kwo ne ye no akobo enkomo no na wa kyerɛkyerɛ mu se edu prey no aba entwara age no asifom sen na wotie fontom from dwagu kwadwom ne ekoso enya sem keto akora yenya no pe yede ne betum na fe nkobo bia ho no yabo ene yeguso a ye wa atwene yem no yempem ko yanimu an ene anopa ye bra omahin ya wadubuache etena ase ewo ade ache bia dwumadie no so no ensem bebre ena ekoso na ene nyame ya adom ama ukro Ghana emarase bedwamu a dom kese no ba no dani eno no ono kura na san ehwe mrase bedwafie ho ensensam ne ade so oba so amenso a ono ne mrase bedwane de ma adehye ya ewo ha ne je ene onabo oseche mensa bonsu ensem bebre ana wode atudwa asem wa wode tudwa no enkomodie mu no baaku ekofa kane mampani John Dramani Mahama ho ya wosa hwe ani mu se Ghana fo ene NDC fo ensama ne nyesa hene woni party nanimu na 2024 no wonsa mehwe se ni niama betimi akoye ede amano na enumuo no ana onabo etese no kura nyame anim nie wono de wodwere kane mampani John Dramani Mahama ho a wonte ase de edi kan nie a kire se wo kura no primary school mu ade na afeso fragment akura no wo bia nya nkire se wo na wo ba u na afei ede ese na wo keka no ede ese na wo tete no aha na wo kane mampani John Dramani Mahama akura no da bi o hwa na akire wo se wo na wo ba ya wo no afira se keka nsensem se an ana yi love me ba metwam wo ba betwam obi anso ensoma obi anso fa adwuma nsia wo sasa wo na wudi animu amya kwaye sa adwuma no na wo kura no sabisa wo bara se yi love wo betwam a eba no sa asam no kape na kwaye kan bi kasa na opeso ka kire se sabi ka mama nka bi ana yede adwuma ana abai bia nso ni hono a sabi obi di animu a nipa no eba pe na adwe nyina ene se wo beye kan bi na wo de ye adwuma e wo manmu eba sa wo ya enya de se beye yie enu nti ne o mra se badwa wo ho no ye dom kuma afam ye dom kase afam enu ntu ba hia sa afam no mu ye de nyina ansa na watimi aye adwuma
afei che mensabo so ne nanka ye hwe se nyame be ya atoma yensa kabra na wode saa asɛm no etu edwa no na wakyerɛkyerɛ mu sɛ no kura ne wono de asɛm a wɔka no wonimni a wɔka ɛna afei so sɛ de nsɛm esitie no sɛ kɔba sɛ bi a wɔka no saa na akɔ ha dwen akɔso akɔbra so Yet was so na ya kodi aba bejum kasama for ya okasa de ma GPRTU edwuma kuo no e de aba betu dwa session ti ade ya ba be pejamo ohemu enchemu no aduonu na be na kakra ni na akoya da weretwe ya betum yentum Ghana fo say ya ho kire yan yo ya pe ho ya pe ho ti aben wo hu ya mabo na nso om sese de ne mekeka koro no ene me nyina boa ye de ka ho na nkasa ti so ma pejam kakra de na edwuma om ye na kwenso obi bi ni abobonua ka baka so pejum afoforo nya na de oye ni eyi owu adwuma afedie se koyo se ba yo kaka guna na nanom wo makwa akwaje atum e ma consent drivers asusu ehan na woche awie ye se wo ha mu nchem no ene aduonu 20% ene de ebe biam so wo bra e papa abasi moro woni Sompa ensentrofo twetwe nkoma achese ene manimu ya no ya tu ehentiade no Sompa na yi 20% to ba Satan dia me ka che mu se every year mu like the passengers no so and the official no 20% na ya ano para mu se uba kaya somewhere January February to welfare mu and I did two plus the petrol no go to 10% I pesa asisa and the March April no mu and extra 10% no na 10% no ya to mu na to 7.990 na ya pa mo 3.8 ya that to mu and extra I call 10 cities and 4 pesos and 17th March with letter come out transport ministry so but ya petrol na to peso no traffic and sharp na ya sisa ya welfare no kra ya 15% crash sa letter no matter could you believe that the reply be and buy yes share the best now time sa yes share not she say I drivers no you have to move your 11 the drivers so flower I have to China we do transplant or go China or flower for the ton of Ghana by 1 minute time now I get to say I am for so I get to 20 now I can't back on top you and the same master you no mention this one will be on the connected. Yeah, Juma, 9 seconds to Kakaya, and Pata. I could let me see this. I guess it will not be able to change the losses. So far, about holistic and not religion 20%. Yes, I have passing you did too much. No, you can't cause you no beyond before. Meaning you have no business doing. To a boy as a communion, I 20%. No, but I'm a more than 2%. They are doing what? No, you know, Papa, not now, GRTC is your market. When I'm here, GRTC is your country. And you know, 93.1. More much when you cry on some concern for cause of my young house. And to GRTC, some yeah, GRTC. Yes, this is what Thomas. Omo catch omo cross oluze petrol no ya to so omo turn for the na mo fancy old welfare no titi asem titi anu no ya nti omo ase ya kita ya hu yo wan san na ko mu ya titi ya kan so omo omo ni to omo so ya kan se omo mo pa no wa so omo omo ka to omo se omo ka na omo ka to petrol no mo cha omo titi a petrol pro o fun ka ka no mo ka to omo pa ni ma yeah, that's all my no one and also my no night. Way, papa, Imoro, Abbas, Yao, Yebejam Kasama for Edema, GPRTU, Ajuma Kuno, and Shaya, one my session, Tiadia, Yebe Pejam, Emunchem, you know, and what the two in afei ma yanko yachi na yanko hwese yebenya ewura osese mensabu su ne ne no a ebra na wo kansam efa kane mampane John Dramani mahama ho Ile no de me say de how beba no how na beba na me say wo ma kwa mo nka no kre because ade no e kwa ni mu say ade o how beba nti ho mpene so e kwa kakra na wo say o ye fe no say ade no hu say ye ni mu to no na e wo soro nti aba na nye no 1% in fact 1% they even told us say ye sha say implement here na nke dey bo su mi nsia na dey 25 be ka ho
nanka yɛsan afe yɛsan de 25 in the count. As a kanga. The 1% you more in the Sanga Ghana for the test. It's not about the same thing. They can say, or what can say. So I buy the Audi by say, almost 1%. Now, as compromise, I buy each other just about 1.25 from the Chelsea. I buy eventually to the also by 0.25. And now, I buy a sign telcos local Kasai. No, also about 0.25. It means that the cumulative effect of the NKA, you know, I got 2% nanka be 3.75 no. Say no, I buy the no, they are buying the abano. More or less no, I buy 1.25 na. Or I buy the nanka say 0.5. Say how much take us to take more than so by 2.5. It effectively near 1.25 na. Yes. The other now so open. So we are looking for. I don't know so open. The thing is, first of all, your Muhammad no say NDC for enter our man. No, no, no. The cut-off point is when they pray or me fee. A bushel for a madam no more trouble mamia. Nagana for also a domina a more trouble mamia. Me ba, me name Rashibi Garibin Kitahon. Na Yappa quiet between me, Sadney Fio. One kind of song. What's me ba? Maybe between what jump queue no cry. Mama, you don't need parliament. Are you coming as a dictator? Would you open a Jumana? Parliament is Shemra. I don't know. The president has no hand in Imraye. We a yewra or say mensa bonso swame marasabajani enono. Yet waka siabano esona enkomodie yemu ena yero se chemen sabonsu o man ye adu wache ne chichenkoma wo busa ne se papa swami interchange da be na eba sanse ni peng na dani da kwan ya wo ma ra se interchange beba eno se enokore wo ma twen abre nanso ba bia ne makeka kwa akoduro ne de wonum se aka twen ne bro na aduro enwia no pe ye ne swami interchange no ebeba ama obi ehunu se wo mo kan ya nye ne ya no na kyerɛ ya ne gisɛm wɔ asantemamu na yɛ toa nsɛm no so na yakɔ yanim kakra deɛ efiri kunsu yɛ wɔ ahafoano ɛba ɛne sɛ owura bi yɛfɛ ne sɛ akwasi dagate wɔnya mfinhyia no aduasa mmienu obi abonutuo wɔma bonutuo sɛ ya akuna kunsu a yɛka ho asɛm no ɛbɛn mankranso ɛwɔ ahafoano south west mansinim wɔ ahafo mantam no emu na yɛpɛ sɛ yɛte asɛm no ase yie paa na assemblyman ya dema adehye ya wokunsu ho eye wonabo Sule Mohammed na yentiere no achi na eni nkomomra obai na me ne boy baako ima ene sister baako no so beton ni weight no tell ni mo na me nya kwasi we inside timina kwasi we inside na me ono kwa na to ono na toto na ade no frɛ me kwa sɛ obi ntimi ma me scale me ntwa na kana ne nkwa no e penentem Escalia mitua ne kan this kan go man wie ya na all of side un say light na here adum light ni dum ye na no wan say yima na ote animo no waka say waka say bi dem go do bi animo na mo say light na so aso wan na nipa 4 2 kutatu na ba ko ekuta sekan omunyiro bia che face mask na wan so gina nimu ho na mo ka che yima say yima na kwan na no yima da ho no mo di tuosi no so na akwasi omakacha kwasi so ono so na kwana no so da kwana okaso bia mpagya ne nsa no bia mfa ne ti so he no bia mpagya ne ti wa woni mi so abedi de no mbebo utu ayede aku nti wa no mututu akwasi botum na tu no tu na aka no se phone wura mu na tu di etuasi ma se ba ko di tu akwasi na tu no yede e ba me so me se gold ni scan we na me se gold bia ni a that time na ye kasa ne de na light na yede adum nti ye hu o mo nti all of sudden hu se light na yede ya ba na mu se yi ma mo mu di tu na yede so me se ba ko na de se kan ba na me so me yi scissors ono ye se me challenge na me se me challenge na gold bia ni ase na ba ko na ye se wo challenge wa bontu na me yede me ji scissors me yede eto eno mo ode plastic chair yi bi ode plastic table ba ko bomb ti o pega na bomb ti me de me sa je me de me sa je na ode bomb na no sa warm me no yede o twin draw one no yi scan any gold na wo scan okay scan there de na wo draw one de na be 4000 bet na me din kan de bi e she bag mu e no si baby be na de na wo draw one na mu ni gold ni there me kan say be na kan ko be 6000 any gold ni me ni de gold ni scan na wo draw mo si sign
Abusia wei eye ensemu a odansini a yefe no se NS wode ma yen na owura no a yabɔ ne tuo akunu no gold hu dwa na wodie nti akoromfo no susu se de aben emu ayede to magye ne ho sika ne ade yenkɔ yama ne bɔfo owura Ebeneza owusu ansa ho Ebeneza ma han ejo suminia me hu sa wo kasa na ba fom pa bra na ekoba ne sei medas the wedding kan awaya asem pepe anything so be piemu e wo man kan so ne kunsum potemasi na e ya de say omanfo mu ha se edi saa dwumadi a efom to agudie hu dwumadi e wo ha se na ade beche kwasi ada no ye ade a omanfo bi mu ho no anti asem de kura ne nyina nse akosi dagati ekọ adwuma ekọpa gold a chese ode ba se nko ba beto na re ho se me be piemu ne se wa bra wo kopie mu adom going gold buy company no eho na confirm amoyefu etimi beto hye wo mu so a omochi etimi edini ewu a chese akwakọ ya homete sempa na ni nyina akoba ne se abranche kowura ho a chese o koton ni gold wie a pepe na confirm yi ekowura ho a omo eni no edi kikikiki ekoto ese so a chese ekoka ho bi ma etuo etimi kasa ya ma akosi dagati etimi to nanano wonse do na se ne na NST kasa o kire mu no o kire se akosi wabra akromfa mamoyefu etimi ye sa wudu bege ni na awie no eno achi na akosi hu se ba akwa woka ho a na won kutatu a no de okura se kan eno eno ye na adwe se otu edi na chi na ko timi ayere no nti o mo amafo ababeboa no nenu na na nsuma oyire abrante na pepepe no a chese no person ka manfo beboa wo mu no eno na fofia nto atamo dware abamo a obi antime mpim akromfo ya mu bi esasa wo machi ba ya obetu abrante ni tu ma akosi daga ti tu anana no wonse do etesi ameno ka se de efunu no akwakwa kopi mu mochira wo mu eye asem no mu hwehwemu na ye ne assembly badwani a wo no ene gina mu ma ade hye wo kunsu eni na bato mpeso aso me kire wonu munyanfo Sule Muhammad adodo na afre no obabu kuma bon komo eno o kire mu se anokwase bodi asem na chi akwa kodum na yentie kwan a wo fa so a o kire mu kire so mpaka sebo em se nora enwumre no by 7 o'clock to 8 o'clock time and now Robert be back consume now very unfortunately light off by and he what happened to ma light off near the airby to moko boy back shop eko robo na boy back so akwa okoton good ti abusuane kire se no aton good na eden awie aginisika ti wa na so kopie so na so mo so robo no ti mo ginisika 1200 free no nti ono yes an Roberts no yes o mo dwane na aka one to ono yes one na kan de obitim na struggle na wa yere no to wa yere na one ne pre na so wotwen na na ono so e follow no okura ne mu se anko benya aboa for be off no so nti no na obi antimi nya den e ma nipa nyina edwane ti omu ni duru ani mu na se onuanom hu se an Roberts no hu se one ne omu nuane struggle omu ba back e be boy ni true ama bra obi hu sum ho gya no market na area ho this ade chin na ye ko ne se boy na hu so wuda ye ko ne se ye boy na omro bo no bi je ne 1002 no na no so e wo shop wo bi no ono no mabo ni to boy ni so kunsu na ote obi ani ni se onye basabasa na say happen that no na mini ho ti me buy na me follow local police station ti me control busua no ne police form me so me boy e di animu ehu police form no bi so mo kwan ya fa so na say akoye aban asem na say nya pathology obeba be promote na afi corona form so a ombe prepare na dia akọ judge wa mana sign no ti me no mu di hu ko mama o mama assurance di afa process bia mu abusia to mere bia ya na nsam ha o ye adwuma boy wanye bia boy unya sika boy wanye sika boy ese kura no yenye den de pa ni wiase ya ba ye no ye meye efi a wutimu kura no bi hu sa wo ye adwuma nipa no bu sa wo sika ma etubo hu se obebu oh choba why na kama joint enem kan de ehurei awia yi si so otwen kwan a person kwan we di bini ahono no abedi wagigi asesa na asen wapon kofi adwuma bi wo akoya no wa akokra ma chi asemu kofa bo amabrai
Yeah, kwa na ya ne boa makwa twen kwama ewo kumase awiem hyegina bia ho. Wabra nananom nyina da botem kuma wa mo twen yewura. Otumfo na ese to. Hello. 93.1. Ohene. Ya boa ma. Ohene. Yo na say na what you twan for ni che. Eh, who VIP? Hello ya. Nim se motimenke ya. Nim se motimenke ya. Ya tu kapa na say wa ma sexy voice bi abam. Yo ni etene se ni nyina nim no ekobia sante kotoko hino penso se tuto so ni no eko America bonten so ye Memphis in near fashion no ene na oba Kumasi airport ase ya nananom ene nananom ahema no mo a ewa ha Sompa 93.1. komo kaka sene eye ahemfu ewa ha ne nananom ahema no afa omo fita eno mo nyina aba bema yura kwa basronko onya meduru die sene yete senka cher no enka premon to die na yura aba biduru eye Kumasi airport nenka edom de eye usibo ni gongongo ni yoyo agene tata de no akọ eye menchia hintie no kobia sante kotoko hene nya meduru die Sompa 93.1. nse na mampon hene ewo ahase tasoso na nana bantuma hene esoso ewa hase sa tasoso na nana eye kwamo hene ono soso mihunu wa hase ene nana sumunya hene ono soso mihunu wa hase ene ahemfu pii ena ewo hase omunyina eba ababema yewura akwa abasronko so na mame hese yenya ye mame no ahema folibi na eni bi no badi nkomo kakra na yebusu se eno mafade omo ho ayesepa na Sompa 93.1. na wadama onananom Sompa somsini ne mo hawo ya media ewie ye hu se mayi sika adintia very dear energy some era tukwan commence afina oba nti so ni de kwan so esi nyina isia na ye be sia era kwan na ye baba ye me birthday so enye no ko anti say ma lense sa ko ye Mother's Day nti ma me so ye be kwan na so oba dia se ni de kwan so ye kami nyina abom ye be sia na de coffee ye ko kra ya de je na emi no tell you how to catch Sompa 93.1. maybe na my hema na na bi chwa bani opposition sa so da was therefore ba me hese menya na hima so na me edi nkomo kakra na onananom Sompa somsini ya no ewie ye hu se mayi fita mo be hia mu rakwan ede na be ka dia che ayo de best mechanism you are the baby in I small hema free na ye me de no koi ma ko dati adomunti oba yet even tata mono kwa sino anante papa ko fi dabi ni anche do nyina do twen pie Sompa 93.1. ni nyina de ni je ya no kwan ya de nyamia se no ti ni twen si asi ewia we but you atabi so but ni efemina na ajo ko de adam ai na mudase nana wana mafaka kaso so ene mo ho efe mo be hia mu rakwan medase me chat you for na idenya se nyame ifie por 72 enyi ya sida enyi ayi enyi de nyame ese papa akuri ni healthy Sompa 93.1. this what you need to saba na ko se ya hema fu yo se ke ni ni di fiano ni di no kufi ifie bi chi na se se go idenya miase enye ni bomu na ena 72 years omunya onye record onye ni ni hwe ye de ye 150 years ni toni ya ifita ya ni ho ni so no ye ye tiniso ni ya so ume ubia ni enani na baby ama ni kota be eni bie firu itimi se ya fuma tinyamia donse ya adinchi na ye se Sompa 93.1. do se ye fita se ya na ye ni chi eni usana eni ye tumenyame ndasi because femina na mabukuya maso data no batin
Mami kona na hona si utufu dukuzima na nasa so haba na ho e fa wie ka bi je yo edase ichemu chifu nyina ena ye ni takese ma ye yera ko Memphis USA akudi jumedi kese ate asantmane gana nyina ni munyam alisi sukra wo ni se ko esana woda ko tun ho na woda ni de nemre wo ye igure ye ni tino mani ni ko non ko ni hoda milestone 72 years so ba no se bia mo kai ni tie ni bi se an kwai ne ni ko bo se mo mensia kakra ekribi ekreno se do ekreno na e kana mo de nyanko po ase se onye fie dodosa bejina ko nya iso na e wasa fo redo ho amano kwatinti ahudi wo ni ndia nyanko po ntia mano no tia na dumi sa bring ewo asante na ye hihiri mu okan na me ma kesi na wa ye ne datan nti ni bi pray and come so that oyini mo beso mo ho na ya bobo ni aka na nyankopɔ ya doma enyi ye ba abramo sa gina ho na se wo wese dia ho fadie no tie na ne nyina ekoyi a kyese wo busabusa mo no se bebo be se ansa na du pray na ba mechanism tutu ye dia ye was nananom ye was eye mpenifo ye de echia yura kwan ma akoye krabo so and who's abemu mpenifo wa kantemantema se gidara ediomoni eche eye de for the tama keneso ni se ebie nche na yura ewie musene ba be unity and se dina kana se ahoboa no nzisi mpenifo ye no ha se die eye du twam ekoyi pa Any wada my catcher bafo gentengrechi se mechia no meba ho Martina catcher no ya boama Libya boga braya ena wobutu eye kumase ewiem sengira bia wo bra na nanom abotankum a wo mo twen yewura na se to abebio opem so yeto akase bono so berima Fredi Agyemoto so miensa Kenya se kwabre east mahene na wode atudwa wo kirem se municipal assembly ma he ya de besi wo ho na enye papa kora wasemu me ma permit bi ma microphone sisi adan a na nanum ni mu hwe na mramu no esa na nam allocation ansa na watimi asidan enam so ma na nane afiri asian ye nua be ma wo no na to yenkrabo mpatam ne na twetwe nkoma wasise de asisi dan se basa e wo ho no kyese enye kora wode asam itudwa wo bra ono ane ba Frederick Mensa Agyeman any people fo ato abade ama no se odwam trani wo mko na ase asode e wo metedisi asodem ena nana Fredi Agyemoto so miensa wode kokoboyi e bae aban bia no wasase nanamo na wasase na de ama aban ama wa di sodwuma nanamo hyehye ya ye de tete ya sase se ye layout na ye layout no wi a ye nanamo ba beje asase free ho a ya mo allocation paper na mo de allocation paper na gina so akọ cancel etima kotwa building permit enso me be fra konwa e konfie me ensani me nkura hyehye Kenya ase ebi ti se sisrase omni layout samai o ma se baby layout ni ho aso me ba me kwa apoi obekomu na cancel na manipa crop permit a abra woni allocation paper me frɛ empenifo ni de to omanim e tro krata de koi aso be pim se me kasai omu gusu a omu di sa dwumadie no ama maka tro mo se omu anya sa de na me de ombe ma me lawyer de omu akokot omu ma hu se aban ni sa enyiraso no ko omu balos no enim ohene ene wasase na ohene ma allocation paper what be gina so ade akọ cancel akotwa permit na what be the asifie no ama kro no nkyekireye ayeye na say obi ni allocation paper na ukoma na permit na osidan na sokosisi kwa ma na cancel ne to amafo bodi say ahemfo na ato asase ahemfo na ato kwan abra entisa temema me manfo nyina komadi a omudi wo cancel ho ye say ansa na obi betima twa permit no je say ohene ama na allocation paper ansa na otimi atwa permit ama na yi
Way a very my Freddy Ajimotosomi and Sa Kenya say a walk quabre a puye. Now we are and buy to a body man or Frederick Mensageman was so bad to between Biadas and Pipia man, your quas abrobedium trenino, woman in Adabacabachin Mona to me a bois, Emenina, I taught him. As that and I'm the Methodist Nakupon. I was ready. Basically, and I saw for nowhere near the M said it was directly to me. Say, we if you're a shepherd, you be married. You have a responsibility. You are answerable one day. You'll be accountable one day. Say you say to me, I say and say you have to be fair and firm. Principles of equity and equality. Said the bear, I'm a finny, yaw, a subeti. Party, you may not money. It may both a pan say, the back party now boom back. Uniting the party in Quabri East. Now, you find preparation towards election 2024, where we seek to bring the eight. Yeah, my catching my supporters. Yes, I've been here, can do a tour, and the one tour, and I do a 2 months, 1 tour is unnecessary for now. Ye na ye party ba kuma ye na ye MP for obi a olusu ye ne ho faso sabi obi ko wa ko election olusu be 8 years ago ya abandon such people have a way of bringing all of them on board, strengthening our fronts for the campaign, and I'm committed to it, I promise. And this goes to MP for nationwide. Oh, co-election now, fashionalism, normal. Yeah, campaign no be any no be a normal. But you talk about you pay you can't who say from Kuma there. Yeah, their party. Yeah, Busakro say your opponents, your enemies, your detractors are NDC for. We have to put ourselves together, forge a better front to be able to confront our opponents in the general election. Yo, natural say Papa Frederick Mensa, Quabre, and ye easty, at Wabadiamano, Jam Treni de many people, and you can't walk and send ye. Woman, your opponent, Biado. Bronsamba according to Jeff Waba Copenhagen won any moon. Ya any a quatua banwa any a bedroom and a sabrade. Wabakani penina, Bumbako, now I'm a timmy, a woman. Nano memendano and some man for Western and Swan. Won't say Ghana for Nana, Caniano, not the fling. Man for Tiamwa, eh, Nadia Neo, he found the equio, Ya Tressa and Penny 4 at the Crata about Bunting. Na Gripco and Samoa. O matter to afa and some trofo and some say and Twaman sign and said no crane yamini and somehow. Na said ye some pacrading no a yen fidea watuma and a yano and fidea anna yadia juma and until a tom merebia ya wunyano said ye one casancasa who serious betimako yedema wono and Tibasa ya omonte a cigana fanengina said the nema esikoyano and fidena modi jumano a whole baby and a teachema na opening pa ya what church and some muno a ura. Yeah, your friend said Bernard John. Then some of the man some trophony. Young woman said, Women day train, network idea more people. Yeah, Fijian war Abuazi, it didn't touch ma. Enti, my young line say, war, if you Abuazi, Ebony Bano, Edmuye. And no, actually, the letters in so was in it. We and the phone in so Edmuye because of the CNT. And into Basha, the baby, Ghana ha echo of Anna Omunya in Kenya. But young council say, and your baby also echo of the plant a wakosumu when back also Hati, the Feno, Tema power plant, and also a couple of supply better 1,500 megawatts. And into baby echo of baby anchor of and on the sea, na Yamencha de Sam Dana Ebo and Adube say, 11 p.m. Na Yadi Ubiankania Amano. And ya Chagu ye a Bernard Chan or on a panipa at the Magrico, then some in Chemua, what the Maya fat nano memenda in Caniano, qua a call from no Ehono. Na Quabana yam corner abefo. And 10 times so messages kakraba and yen fenshim na we na babli kuma central na na kuya bo watin na o see a friend Yilevi is good wase methodist so for pon bishop awotwe na semo awaka no e turo do mampeni dada John Remeni mama
obi ada ne wa woto abama no na waba betwa yi David mu sanse no a ne de be kyekere wo ma no wono nso de a wode aba teacher Kujo Tepa enyina suso Afuano North constituency NPP for organizer was say any DC wo mo mabie mu ohutede e na wo ma ba betwa yi David mu sanse eye for wa na pa na wutwa mu no de na aba wo de be kyekere man a wo si wutwa mu Dr. Dambro wono so e de a wode abani wo so wo hwe obrim so apeu sika mblim so apeu sika aha wonim ho minim ho ba ma pe ukọ ma pe ho dabi on se mi fida da mu no no ta de message ba ho pa minim ba minim no fese ka se but minim no se wata de mblim so apeu sika ena Solomon enso dia wode be no se Sompa ekase de ene ni se so akora na SNPP General Secretary Musa Superior wo se ochia no papa no so wode aba na teacher Kujo Tepa nyina susu ya message no mo susu wa wono baako ana baako bebre ba kan baako ama esam kro no a kwabra wodi eni bi wo ho afato aso na bia akwa ni nyina teacher Kujo Tepa nyina susu no watwa gumu akwaso traffic nti inu se basa akwaso ya wuti men kan faudi ya message no to na faudi na to aso na ye kwa ba na me se nti ko wani mbra right abusu ya na nye ye ne awo so ma make kan ade no but wodi ba bebre sa no asemi me nka ho asemi nti ye nkomra ye kwa ne abade ya sabre de ye kwa twema mponua ni wache ase na ba beto dwa se Nigeria fo bi se de wo mu si wo magadam wo mpepre no so wo no wo mu fro mu kro ma data yawo wo ma ba betena ni wache ase wo no ne yasrasra ye ho ye de ntade asopane asokon asoso ye pa na mantem wo no mo a chese ne ye ba sibrei ashawe ne wo mu gire mu a esia enam so me mabu na wo wani abre papa ne Sompa nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmɔ sɛ wo mo de ba ho no wo mo ba bɛsɛn maburu na brabɔ ɛman wa no wo mo kora sɛ bi yensi ba si kora na da sɛ na yei na sa abre we so ba bɛka ho eti akwakoyɛ awrɛwosɛm na ye boya wo modin sɛ be nya sɛmre man na ye no atwetwe nkɔmɔ ne ye ni kan ne yentie mabunu no wo mo nsɛm na fe me ne assembly ma kwa nkra entwetwe nkɔmɔ personal mu mahana yankura ne yampanimfo asɔre yɛkɔ asɔre onigye mu ɛnsese no tutu sɛm ne ba ha no wobɛhu wei a na wawura hɔ wobɛhu wei na wawura hɔ nti adeɛ bi akɔ so wɔ ha paa ne nyɛ na bɛhunu man so no ma worɔworɔ ne yɛde nam abɔntirim yɛde nam kurom sɛ mmeranteɛ ne yɛmaba nti yɛsra ban so mɛtua seɛ mfiri yɛkura mu koraa ma yɛ koraa ɛyɛ no kora saa mmienu na wɔ ha mmienu ebi wɔ fim kwa no so ne bi nso wɔ yɛsɛɛ kwa no so na mu ti kurom na mu di sanse hunu no kuri akora bi kura nka wonuru baabi asɛ nkɔfo ɔba ɛso wɔnya hunu sɛ wɔkɔtua sika nipa no bɛma nafa no no na wakɔtua sika ɛna ama mɛma no nyinaa soro ama sika sɛm enti ama korɔ no adɔso wɔ kuro bia yi man kasa because akora no hu sɛ wɔnya sika no wɔbɛtumi de ayɛ saa deɛ wei a ɛkwan biara so wɔbɛba bɛwia wɔanya sika mi wɔbɛwia fɔn na wakɔtɔn no wɔde akɔ tutu ho enti ama emaya ne so a ewa ha no esua saa wo mu living no enti ama wo mu nyina wo mu ade enen kran keten no mo wuro ho ne mema sɛ enti saa de no ekoso a ha adwen pa edon awia na nwumere kra na wonde kyerɛ wokɔ ya no ofire mo mba yɛdai ene obewura dem atutu fo no mu ya na don't me yan ba ko wo film kwa no so ba ko so hye ayi ha ya skafo amanta ball bi so ha na ba ko so wo ba bi a wo ko ya atuntu akwa no side so ne obi wo kra na ohu na o se me nwade bi ntimi de o ma na so da me ko wo ani ese mpedimfo nyina bi ko ai papa bi kura wa na mtunti ne yere kura ja no wo ko kan odi sia na ayi no saa tutu no panin na o si da no ba ya no na wa so no o no nuanum na o mu no mo ko na no mo kon e ma saa da ne mi ni mu nipa no o mu nyina betwa hia ai no mo ko abontin didididi show ni no ba ko e ba hia no mo were na okoto ba ko ho nti wo chia no no so won chia no ofura no no dina no so amfa anu ho ande che no okobɔ no obɔ no no ko ho kɔfrɛ o me wa ha no e ba no mbe so no ene ne enya som ketwa e ma ba akokora ka na ha ti atutu ayi no de o si da na de o ba ya no wo no onu ama mienu e bai enu mbe e be ham so ma ba ko no ko mo ye pra e kunu kora we ya de sia wono mo ni wa chia se na nananom we de mo fa mo nansi fom se ma we no pa e bi no na se sotro e betra tan pepre no so men koda ma mu wa ye hunu meja pade e ko bie nwi so sa akodi abewie ma me no sika kodi a e do ha obeba pa nananom e mai so egredu ani ma bobu ya ha mu takasie enya mo friendship mu
baby so akwabena mu bie so sai bie mu bie so kire nkwada wo mu enkwale wo mu nananom yesira nyado we de yan so so menkwale nwom na dai that's why I say so mama obayo ukokovodia uko program no ukovodia hachimda wale wo mu me kwa mama ne so na me ni mi wura kwa nkra hello assembly. Yes, madam. Now we. Now then, I'm to one mama kwema gentle forging you a chance and kwalanki twang na di woman. Oh, madam, about and just I said, come on, Sabi, Yentana won't say my price. Sir, Ibisa and Koso. Now, where's a whole Wobisa Abakumho? Me make us say, Yanyanity said the Musmonyanity, Master Bikobi. Yanyanity said the Musmonyanity, I don't know where it says, he said, Yamia do my doom honey, and more a buying with me, dear boy, and penning for 80, who meet me at the boy, and one is here shading quite. Your black woman, yes, who am a near me and son, and my wedding as a panny as a con. Aso ye pan wo mujire gina mo awia kete na wunyanya sa information wada wo makatachi Madam said wo Canada no me ka say so wo mudi ne ma so ye pan na mabontini ene ade sa de entisa me mpia bontini konku hunu bi ai honorable yes sir assembly honorable yes sir masa yen kanya me so no kura wiai yani abre ne ani wudi nkomo yi asa wonye wadwen se ansam a yebusa wo beyi ano ntuba se wo kire se asa assembly member ya wo mpotam ho nom no wonnim se miaye miensa wo ho a nipa gyagira ho a wo mo ye tutu bra onabo yi se mo kan mia wi se ye kan bia bia sa wonabo enti asema wo kan ye se wonnim se wo manfo te wo bedi ho ya kakra oh w se ade ne se na ni wadwuma na wote wo asa wonabo na wo ye no nti sa hoho akura ba kuro mu assembly member de na wo so ye wo hu se ho wa de meti sampa hoho wo ho as assembly member ya to aba ma wo wo ya assembly member wo ho de na wo so ye onabo bodi am fa na se wo hu but what just to say ahoho wo ho as assembly member ya to aba ma wo no sa wo tempasua no so na hu se hoho akura ba kuro mu ho wo koba wo hu adwuma wo ya as assembly member ya to aba ma ya di kokromoti ato aba ma wo de na wo so ye and I say we na wo kan nyame adum aba bedrum hu ye mo a aban no betima be mo de beboa ye no o say assembly man de se bi kro no ni wo no kro no hene wum kro no e kro no wo hene dia enti se ntutu ya e betima ye se aba bedrum hu ye mo a aban ni mre mo no mra meboa ye na ye ntu sa nkrofo na se na se bi ba bi o tie de assembly man de woni tumi bia se okutu obi free but wonnim se wo mo wo ho de de ba jo se wonnim se wo mo wo ho me ka sa mi ka tiro se me hu se wo mu wo ho na sa wo so kasa na asase ne kire me se tini ade ade ndie mi ami hia obi asa wa onabo wo kasa na asase no wo ka kire me se wo yi se ye kan na me ba mabusa wo se wo se nkomo nyame na me ne wudi o me nua aba na ne wudi na me ba mabusa wo se wo mu hu abontin na me se abontin no ma wo mu hu no na DC one patam wa DC wa ne wuni nkomo se mo hwe kwan ba fa so ambatuma yo mo fro no nu sa nkomo no because ya Fred DC yes ye mfrɛ da bi DC ni me ni hu nkomo bia wa no ni nkomo se ba sibrafo bi koso wo ho dwuma de bi koso ante yi hu mfiri ho da bi won ka san chiro Sompa 93.1 any honorable kwankra bomodin na fa na si fom na sabia ku sabia son ya to aba ma wo ne ye beda be sole na sa asem no kra ye ntete na wate a wo perehwe na de sabi wo wa se wo de wo perehwe se wo de hu hwe ya se ye hu di a wan hwe ya na obi kura benya dwen foforo wa unu because ye tete bi se bi wo mo kokoro bi so sampenfo bi tumi ji wo mu sika so wo nye no wo nya dwuma no wa unu ti se kwa basa se ebusaw na se de wada ebe ha dwen we wada woro manana di akire na akire ye beba wai e ba jo mati yo nyame nka ho wana bo kwa nkra ya woni wache ase atwema mponua asemre man eno si jantrafo na jediafo a omo esemu no e wa wa so for mama efie kura wotimu sesi ayi se hu se hoho twam ko baba ko mienu miensa umusa no question umusa no se de enti as assembly member ya to aba ma you are elected assembly member ya to aba de ma wo se enti ba sa wo pese e den ye na ne ye humre ba ye beto aso
Sesia Ghana hade open internet papa pa. Eye smooth, eye fast. Bemo waye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And phone ne baby a wo share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertain ko na ni speed ne so de. Wo ne so da. Say jumem efie anabe bia wo hia internet bia de. And no ane Cloud Ghana internet. Sa Santa Memu hankwa na wo dia. Wuni how kra. Cloud Ghana Kwana Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchi chancy. A dem say smooth. The Audi ABR a content terms so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana and Hamo and Fahone baby awo. Cloud Ghana a chow tuma. So demo any speed nedia as soon as so as Subimba Ghana had that simple. When you how bia, you provided 24-hour support. Demand, ye mrantiano, wo freya near Drew Hodada. Or how bia sanya tibia, ya son no the amount. What to me cost the internet net did you media bia woody bia? Ope a chakwaya, top high, opposite Love FM. Yene kwama rural bank, never dime bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110. And now 0244 601933. Ube to me swa send a mail was support at cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yamamu akwaba afe yeko yanim. Bambo mu nsam eyade a oman bia no se odi animu ewo ne mamu a eya na ni jepa. Nti Ghana se se yetoto ye nema wo bambo mu nsam na se yegina yi a ya na emu nipa kra no obia eneje. Nanso nanse ukọ atifi famu a wokoye nuano Mali na afeso mo sikrom Burkina Faso se no a na asam no akoye tententente akwase Bible mu asam wokanwia unwieda woka unwieda na aka ho bi ama ekuo be fe se West African Center for Counter Terrorism omo tere se omo de ani omo akata omo ne ate omo hunu no kore nyame anim ne Ghana ba bi egira no yenyina yie so omo kase yegira yie pa na omo de Ghana fo efri se omanfo be kai na omahye no so a enwomasuamu obenfo Kofi Awuno ya kire se asemo kase ya na Ghana ni bia ye mu ahye no ekwan ya fa so ye gene nkwa edifire nsam e wo Kenya bottom honom no na kire se anu otene papa amanfo kan ka kire se ei enti obenfo sa na mafa kana siti kwa so pa nkofo ni pa bonfo a de bia omo do mu kum ni pa tutuo e fa wie mu ansa no mani agye no agye papa ne nkwa edifire nsam no e ya homete pa na omo kire se Ghana ba bi egira no ye hye sapom nsuo ye pa frisa se de enkofo no ene yansi abre Ghana ai ya sumdue man Ghana de ebibimam de ye gina brane ebibiman so ma wiase no bi hwe so no se hwe ye da pa ye da ye mpaduane bi ni ye timi ada yi ekire se de keka kɔ no ano odene na ye boye homode biase benya owura Osubate Abbas ne no atinkomo opani wo ye director de ma Platform for Peace and Security Africa. Opani Mahai. Papa na wapom boko de. Oh, nyame adom bibia boko. Yidi se won so apom. Nyame adom bibia ye boko pa. Eto mere bi na se mu a mu ye hwehwemu fa bambo na afeso ba bia o man no gina no. Ne ya sum due mpempe so egina no mo de nsam bi ba se ya. Eya Ghana fo ye mutimi hye ye pa. Mo ensam a ye ka no sei no. Papa asam no ehu pa una ye ne den no kware wo mu ni se o hwe oman Ghana enye island me ka se enye island na kire se we are community among nations ye na ye ne amanfo na ebo ahye ne ahye so na o hwe yen sub region so especially in West Africa no unim se emu njo sa uyi kuku nsam fru a terrorism there especially at the northern part of young African countries, Burkina, Mali, the Sahel regions, they are plagued with conflict, they are plagued with terrorism, and Nkoniba. Now, Nyama Nina Pika could do some since the fall of Muammar Gaddafi in Libya in 2011. Sabreno, a lot of these insurgents, so people take advantage of war because war entrepreneurship is a very big economy. And some of these terrorists, it's Libya government war army
akudi saa nkurɔfoɔ nsɛm ɛna mene woka sɛ woyɛ nyinaa nso nim sɛ ɔman Ghana tio ne akade a ɛwɔ Ghana ɛyɛ illegal arms na ɛwɔ Ghana no so far research kyerɛ sɛ ɛboro 2 million and weapons nti no ɔman bi adeɛ ɔwɔ sɛ ɛbambɔ nsɛm deɛ de bia woda wo ho so ɛnyɛ sɛ yɛka na ayɛ sɛ ayɛmhyehyɛ na ɛmum no yɛka sɛ na ɛbɛyɛ a ne yɛfrɛ no early warning signals obiara bɛda ne ho so especially in our bordering towns no border towns no yɛna yɛnim mokɔ asire mu ɛwɔ no mu a one community na border bɛɛ mmiɛnsa kra na ɔmo wɔn bɔ hyeɛ nti those are some of the things ɛwɔ sɛ yɛnyinaa yɛma yɛni ti akyire na early warning signal no yɛbɛhwɛ na yɛnyinaa ahyɛ ne nso Pani Abbas yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha sɛ wohwɛ amanyɔsɛm a bibiman mu yɛyɛ obi brɛ so kora obɛfiri so kora no na akɔyɛ asɛm na wafiri aseɛ daadaa constitution no ne fa baabi wobɛhu sɛ na ɔmanfoɔ no bu afu ɛno yɛ deɛ di kan ɛne asraafoɔ nso ɔmo susu hu sɛ ebi amamuo no nkɔ yie na wabɛgye tumi no afiri deɛ ɔte so no so no ɛna afei so sikasɛm saa nneɛma mmiɛnsa wɔ no wohwɛ a deɛ he paa na nsɛm a wakyerɛkyerɛ mu no yɛ na ɛtaa de ba. Oh, so in terms of instability, soldier to intervene in a democratic process, no. Nina, ya to ni say third term disease. Third term say, wa woni say abra oba be man pininu. Emra no ehye okete say obetumi akominu. Nemu mesa ne say most of our African leaders are power drunk. Obewia na opese otintima manfo nsa no kominu no komiensa. Sa de ne de oye ne sana na wa na wo hye military for no ahoden wa na wo hye omukutu pasa omura no betu abangu ntia no de ka ho pa na emum no across history nyama sa de pija bebre ni na ye economic issues esa ne say wo oman na ndebu no omo oman mu wo mu ni enidaaso say mako school ewie iduma wo ho a metumi aye say mi nko school ye mesua vocation mesua isane edwuma bi e wo se minya akonya na miye edwuma na mensa akoma no na saa akonya no ebi niwo na ye benya youth board meka youth board ya youth mbebunu millions of them na dodo na tifie enye edwuma wo mo komba na there is also an element of state capture meka state capture few nkofo kakra bi pe e na oman no eja pade no akodu o mafa se ba ne saa na edi yawudie ni ebufuo ewura amanfo akoma eno na wanhwe ni ya na ema some of this uprising ekoso na basabasa ye esi omemu into basically me na relates to economic issues say oman no bedi na individuals are omo oman no bedi into in conflict studies you be a resource based conflict na sa resource based conflict no e kire say oman ne japade egudi a ewo oman ni mu no e wo say ye che pepepepe na ebi so bia so na so wan che ni ye na ko ye busu ku ba ku bi amanyo ku ba ku bi obenten na simesi na bubuo na e wo so mu no munya oman no mu fa so munya oman no so fa so a dachi bi no ma sorry tia oman no na de oyi ni aba akwai say the sharing of the national cake yes sir opani yanhwa de bi wa ha sei minim sɛ mo adwuma amu ye no enya asɛm bia na wobetime de afa emframam ama obi atimi atibi ɛnam sɛ yenim sɛ mo ne abambɔfo na edin sa won so Ghana ha sɛ ne sɛ kɔba sɛ bia ye din komo sisi yi no saa nkɔfo yi ɔmaba anasa afa no mo ba wo hwɛ hefa na ɔmo target pa ninya asɛm a wo sɛ nyeni na ne di tudwe na wase bi sei na I will just give some clues ɛya empembre no sɛ wɔn yɛ wɔn ka targeting bibi a wɔn ta target ana sɛ Ghana sɛ me no ka sɛ as Ghana no sɛ memfa ne sɛ ɔmo wɔ ha korɔ ɔmo timi penetrate aba wɔn man mu dada pɛ mo checks mo cross check no hwɛ a ɛhe fa ne wɔn target sisi a yɛ kasa yi wɔn target paa minia ɛno deɛ beebi bɛyɛ mmiɛnsa ɛyɛ a wɔn pɛ bi a yɛfrɛ no soft target baby omo kwa ebebo amanfo hu you know terrorism is about putting fear in the people into marketplaces baby ayeta biga na baby edomwo into markets schools ebi mutumi di bonia to make ko ayarsabia won say ayarsabia de enye bibi a ewo say you could di saa nyamrasam no wo ho but esa ne some person di hu ewura ni pemu kwampo mutumi wo wura but your main target baby biga into malls
unza ana mun yantain any more big ti sama no ne nti uba ye local site na yebeka some marketplaces na in some cases so religious organizations in sorry fie your church and some mosques, those are their major targets. Be a amount for a type of chinkunu, a honomatako. In the big man say, Ubi Grampo your music concert, our stadium, Nama for Bochiku, Ubi year rally, be obey a month for Bochin Kubiano, a target. Because a honor or Mukuram Kutibonena won't be a lot of casualties. And they are making statement on somebody making. Do be some those are their targeted areas. And they any MP baku din komo ha. Honorable HMN Sabon na orezi assembly say abana spend pa if said the wo kan ya na ebetom no say abana spend sika wo ho pa or you right wo. Oh, share yen defense budget especially yes no so no. Oh, yes no so the share defense budget now they to ebirimu mu a wo beka se yedi agro. Say ye beka say bia na wo na wo spend the name no they to ebirimu expenditure ba no defense budget almost share the bomb man for buying the and the BPI because Namini say, oh my Ghana, aside saying, I say, Togo bought the knee, Burkina near Ivory Coast bought the knee, no. They were unapproved router every 200 amount for a 90 Ghana, DBA. Into a COVID, yeah, close to your border crumple. Still, people were moving across because the people want more amount for a 90 Ghana, 83 Ghana, DBA. So you see, I investment. Oh, yes, I'm expecting, sir, most of all those loopholes, no, by this time, it may be emanaba from cry. But as we speak, you to me and ye, and to say, the discussion one, the discussion saying, him, this year. Is it the only finance and body saying that and I say, may you say on approve answer? Jesus said by this time, you have a ball buying. Asoja for be at barasa sabi o munye jumani bi nye e ho na me de me hwe nti se ya boka e wo se ye hwe value for money e he na e ko ye because on approve route no e doso ora bas awia me ne matiefo ani so papa nyame nsira wate no me dase pa opani kwankyerefo ani ne din komo ye frɛ no ora subate osabate Abbas na oyobia one that platform for peace and security Africa no so mame and somehow Nintantam so ye twasio na fe amanfrafo krom kase bono yakowie wo na se nyu amaga na nko Mauritius so yesi eniema boa yeden ma enyasem keto akura enuane boa yeden hyentia bo yeden nanu ye ayen ye 20% ato so a yesu no kopie mu Mauritius so a 25% ene ye de ato hyentia de so emyesi aban ne kura de 1 billion ena awura woni sikase mu se moa eniema boa no to memra from kakra na bibi memu aye so paman a wo mo hye ya wo mo hye ne boa wo mo ti memufo a oh Mauritius so wo mo bia homa de pa ho suku ye free wo be kwa akwape university ya anyu takonye odama aya sanso asada hyentiade ema suku fo ye free ena fe ye maame ne ye papa no so a wono so aye dada kua da ayanyi no eno so free nenso so ne mabo kai and yanko Nigeria mamu enko fo mo fa tuo to mo kwa ho sade ye kan didi nkomo sesia no omakum nipa mako aduanan enwotwe na wenu enkuro ye nkurase no nkurase mako miensa na okoye a wokodi sa adwuma no nyina no ewo Zamfara state honom na omotrese efiada no na omo hyase na akura ba ko efa se Damri ho said na chekurei ene omu kuom papa omu kumaduasa amienu ewo honom eno kura danchane a de ma amanfo ka ho asan beberkwa na yabambofo a na odi mu akotere pa ewo Damri honom nipa duasa mienu no na emu mienu eye abambofo na aka ho bi amampanifo ya ehwe bambo hu nsam so ewo honom opani odi omanimu eye Aminu Suleiman won na chechere mu sa no kura yame anim ni saade we kura no ehase ewo January mu hopa na ehase ya kire se efri January no beka sabre se obu nkunta ewo Zamfara honom pa kire nsam trofo a nipa be sa hanu na sa nipa bonfo yi waku wo mo yedi mu asi adofo amoba Facebook live so nyame nhira mo ayentimi anka mo de nyina nwumre be kan we mi amekuma na ya London one ne ma Croydon wo mo hyeyen Georgietta and Princess Jewel wonom nyina da Georgietta
What it treat there? What it treat? Aye, what it treat? Semufo no ankasa. Asante Abua Benedict. Sa Benedict. Pope Benedict ba so ne din yetre. Yentante te se hebe kuku. Yentantro. Lazarus. Wawa ena ne deputy. Kuku a Veronica Jando. Haji atorobo no wo hyekire ho. Ya no ototo abo. Ereba park so. Akoso esomu akadibi. Bonus gu akire. One more boy, my abo amaka on a fedia, Cosaje, Wakadi, talented kitty, and one Macau, machine see them. One was Robert, my rocket. So I said, you were sugar cacrano, one also at Yachira, and one also H. Moi. I pass my calf one on me. Who are hitting me? I'm a crunches, so for mommy, pray my name, I like that. No, I like it. You know what it is, baby. I will say I grab.